Bok ljudi, na testu imamo jedan prekrasni kompaktni fotoaparat od Olympusa. Riječ je o modelu Stylus SH1. Dizajnom ovaj aparat podsjeća na pen modele. Direktna je njihova kopija. Ono što je različito, naravno ne možete mijenjati objektive, senzor je manji, a kvaliteta fotografija nešto malo niža nego u penovima. Među glavnim karakteristikama ovog fotoaparata možemo spomenuti 16 megapikselni senzor sa pozadinskim osvjetljenjem, 24 puta optički zoom koji pokriva od 25 do 600 mm, optičku stabilizaciju, Full HD video sa stereo zvukom i tako dalje. Dakle, više manje ovaj fotoaparat je krcat svim funkcijama koje će vam trebati. Kvaliteta izrade je prilično dobra. Aparat je uglavnom od plastike, međutim čvrsto je sastavljen i sve tipke imaju prilično fini osjećaj pri pritisku. Prednji dio je pokriven nekakvom gumom koja imitira kožu, isto to vrijedi i za pozadinski oslonac za palac. Oboje su dobro oblikovani, tako da kad držite aparat, on prilično dobro leži u ruci i nismo imali osjećaj da će nam ispasti. Na pozadini se nalazi 3-inčni LCD zaslon sa 460.000 točkica. Danas ima i zaslona sa većom rezolucijom, međutim i ova ima sasvim dovoljno dobar prikaz. Kutevi gledanja su odlični, a ista stvar vrijedi i za svjetlinu tijekom sunčanog vremena. Detalj koji nas je svakako oduševio na Olympusu SH1 je brzina autofokusa. Kao što vidite, on u svim uvjetima fokusira u manje od 1 sekunde, bez obzira da li ima svjetla, nema svjetla i bez obzira na kojoj poziciji zooma. To je zbilja vrhunski rezultat i hvalimo Olympusa radi toga. Ugrađena je mala iskošna bljeskalica, pored koje na vrhu još možete vidjeti i rupe za stereo mikrofon. Na dnu možete vidjeti navoj za tripod te pretinac u kojem su baterija i memorska kartica. SH1 koristi litijonsku bateriju koja je dovoljno snažna za otprilike 200 fotografija iz jednog punjenja, a podržava standardne SD memorske kartice. Na desnom boku možete vidjeti konektore. Tu su micro HDMI te USB konektor, međutim USB i dalje nije standardne vrste, već trebate posebni Olympusov kabel da bi ga spojili na računalo. Naravno, kabel se dobije u kompletu sa aparatom, međutim ako ga izgubite, problem je nabaviti rezervni. Aparat također ima ugrađenu i Wi-Fi povezivost, tako da ga možete spojiti na vaš smartphone ili tablet, te na njemu pregledavati fotografije ili kontrolirati funkcije ovog aparata. Korištenje je vrlo jednostavno. Na vrhu možete vidjeti kotačić kojim birate način rada, podržane su standardna automatika, ručni modovi snimanja i hrpa raznih art filtera i scenskih modova. Sve bitnije postavke se nalaze u brzom izborniku, kao što su postavke boje, svjetlina, balans bijele boje, ISO vrijednost i tako dalje. Manje korištene funkcije su u izborniku koji ima i hrvatski jezik i vrlo je jednostavan za savladavanje i korištenje. Kvaliteta fotografije je sasvim solidna. SH1 ima vrlo dobar balans bijele boje, a boje su u fotografijama prilično dobro saturirane, iako bi vam preporučio da izbjegavate vivid postavku, a kad se fotografira recimo cvijeće ili nešto slično, obzirom da boje znaju biti presaturirane. Ono što nas posebno iznenadilo, to je mogućnost posvjetljivanja tamnih dijelova u slikama koje ovaj Olympus jako dobro savladava. Fotografiranje noću predstavlja izazov za ovaj fotoaparat, obzirom da ima problema sa automatskim balansom bijele boje, mi preporučamo da ga u noćnim uvjetima namještavate ručno. Također šum je još jači tokom noći, tako da SH1 ne bi baš preporučili za puno noćnog fotografiranja. SH1 podržava snimanje videa u nekoliko rezolucija. Najviša od njih je Full HD, dakle 1920x1080 i to pri 60 sličica u sekundi. Također podržano je i mogućnost snimanja slow motion videa, međutim oni su u nižoj rezoluciji. Kvaliteta video zapisa je sasvim solidna. Boje su dobre, slično kao i u fotografijama, a najviše hvalimo vrlo kvalitetnu stabilizaciju slike. Autofokus je također vrlo dobar i jedan od boljih među svim kompaktima. Naime, bez obzira na kojoj ste poziciji zooma i da li snimate danju ili noću, autofokus je čak i tijekom videa bez problema fokusirao unutar 1 sekunde u svim uvjetima. Ono što nam se nije svidjelo u video zapisima je to da smo zamijetili da postoji jello efekt, a također pri malo detaljnijem pregledavanju na računalu zamijetili smo da fali i detalja u snimkama. Sve skupa možemo konstatirati kako je Olympus napravio još jedan prilično dobar kompakt. Optički zoom je jako velikog raspona, stabilizacija odlično radi, a najviše hvalimo autofokus koji je među najboljima među kompaktnim fotoaparatima. Kvaliteta fotografija je dovoljno dobra, no ne i perfektna. Ima i boljih fotoaparata za ove novce, međutim ne sa ovako velikim zoomom i ovako brzim autofokusom. Sve skupa, ako vam treba fotoaparat recimo za putovanja, generalno obiteljsku upotrebu, sa SH1 ćete biti posve zadovoljni. To bi bilo sve o Olympusu SH1, pretplatite se na naš kanal i hvala na gledanju.